nabo ntabwo uriya ni Maître Buhuru Pérez babanje kumwunganira ariko apfuye yunganirwaga na Maître Gakunzi ngo uri Gakunzi wicaye barebana Maître Gakunzi Valerie. Tom Byabagamba yatawe muri yombe muri 2014 muri ya nkubiri byari bigoye mu gihe cy'amagrenade mu gihe cy'ifungwa rya Kizito Mihigo urabyibuka icyo gihe twari mu kazi yibuka nk'ibyabaye. Tom Byabagamba rero yahoze mu mutwe urinda umukuru w'igihugu ariko ari nawe ukuriye abo basirikare apfuye rero amaze imyaka 12 muri gereza igisirikare yarasigaye 3 ngataye buri wapi yarakatiye 18 kuko muri 2020 yibye telefone urabyibuka bamukatira 3 yaburaga imyaka 6 ngo asoze igihano. Uyu rero akaba ari mukuru wa David Himbara wahoze ari umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu cyangwa se wahoze ari umwe mu b'imbere wavuyemo wamaze gukora muri Soki aba muri Canada. Uyu David Himbara ni nawe bitangaje bwa mbere abibwiye ikinyamakuru cyitwa Chief Report cyo mu Bugande. Tom Byabagamba urubanza rwe ayo mafoto ninjye wayafotoye hano yaratangiye dore wowe umudamu we Mary Bayine. So Tom Byabagamba rero ni umugabo watawe muri yombi aregwa ibyaha bitandukanye aho yaregwaga gusuzugura idarapo ry'igihugu. Mwakubaza ngo yarisuzuguye gute ubwo ingabo z'u Rwanda zari muri Sudani y'Epfo mu gikorwa cyo kwibuka ibikorwa bijya bajya bibuka bose abantu aho abanyarwanda bari. Icyo gihe umushaka yavuze ko yanze gusaretinga urumva baririmbye indirimbo y'igihugu atasoretinze bakavuga rero ko yasuzuguye idarapo ry'igihugu. Nawe yakwiregura akavuga ati ese nasuzugura idarapo ry'igihugu kandi ryambaye. Ako ni kamwe mu bintu byaranze urubanza ariko byanavuzwe cyane. Ikindi cyaha yarozwe gushaka kugirira nabi umukuru w'igihugu nabyo yarabihakanye avuga ko yamurinze imyaka 20 atari kurota amugirira nabi. Ni Tom upfuye ariko upfuye n'ubundi ntabwo yigeze ahaka yemera ibyaha nta cyaha na kimwe yemeye. Hano yari yaje kuburana urubanza rwa telefone ayo mafoto ninjye yifatiye ndabyibuka nk'ibyabaye ejo muri 2020 nibwo ubushinjacyaha umuvugizi w'igisirikare koko yanyemereye ko Tom Byabagamba yatwaye telefone na chargeur yayo ko ari kubikurikiranwa ariko muri RIB. Abantu bashobora kwibaza impamvu yaje ku rukiko rw'Ibanze rwa Kicukiro. Yari yaramaze kwamburwa impeta zose za gisirikare yaje nk'umusivili akatirwa imyaka 15 yibye rero yaza nk'umusivili ariko uko inkuru mbarirane tuba reka dusubize amaso inyuma tubereke tunababwira icyo gihe aburana uko byagenze. Ngewe namukoreho reportage nyinshi ariko nkora report Colonel Tom Byabagamba ukatiye imyaka 15 umaze imyaka irenga 3 n'igice afunze bwavuze ko hari ibindi byaha bumukurikiranyeho ariko ibi byaha Tom Byabagamba yakoze noneho yabirezwe mu rukiko mu nkiko za gisivili mu gihe imyaka 15 yayihawe n'inkiko za gisirikare cyangwa se ni urukiko rukuru ariko yarakurikiranweho ibyaha bifitanye isano naho bifitanye isano n'ibya gisirikare. Bimwe mu byaha yarakurikiranweho byamukatiye imyaka 15 harimo icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu, icyaha cyo kugumura rubanda n'icyaha cyo kugambanira igihugu. Biri mu byaha Tom Byabagamba yarakurikiranweho. Uyu munsi ntabwo ariko bimeze. Ubushinjacyaha bwa gisirikare cyangwa se umuvugizi w'igisirikare Lieutenant Colonel Innocent Munyengango muri Mata uyu mwaka yari yavuze ko Tom Byabagamba igisirikare cy'u Rwanda kimukurikiranweho gushaka gutoroka gereza ndetse n'icyaha cyo gutanga ruswa. Ubwo yazanwaga muri uru rukiko rw'Ibanze rwa Kicukiro umucamanza yamubajije niba icyaha cy'ubujura akurikiranweho n'ubushinjacyaha akemera. Tom Byabagamba yavuze ko atacyemera ariko kandi ahita anavuga ko atiteguye kuburana kubera yuko adafite abamwunganira mu mategeko bari baje. Icyo gihe umucamanza yasubitse urubanza avuga ko rwimuriwe kuwa 14 Ukwakira nabwo urubanza rwagiye kuba abavoka ba Tom Byabagamba barabura rwimurirwa uyu munsi kuwa 13 kuwa 12 Ukwakira. Ndagira ngo tubabwire ko ubundi rwari rwashyizwe kuwa 14 Nzeri
nyuma yaho mu kwa karindwi rwasubitswe rwimurirwa mu kwa cyenda, mu kwa cyenda rushyirwa mu kwa cumi uyu munsi rero bwo nanone umucamanza yinjiye mu cyumba cy'urukiko mu ma saa 3:15 aho uru rubanza rwatinze gutangira kubera ibibazo by'ikoranabuhanga. Murabizi turi mu gihe cyo kwirinda coronavirus, ntabwo rwagombaga gutangira gutyo gusa, babanje gutegura ibyuma ariko rwari gutangira saa 2 rukerererwaho isaha 1:15. Umucamanza abajije Tom Byabagamba niba yiteguye kuburana, avuga ko atiteguye kuburana kubera impamvu yatanze dosiye ntabwo arayibona, yayibonye nimugoroba, bakavuga ko atari yanayisoma, n'abavoka be mu mategeko avuga ko batabonanye umwanya wo kubonana. Umucamanza ahaye ijambo ubushinjacyaha buvuga ko mu by'ukuri urubanza rusubitswe inshuro ebyiri kandi buri gihe bituruka ku muburanyi. Avuga ko uru rubanza afite amakuru ko Tom Byabagamba yasuwe n'abavoka be mu bihe bitandukanye inshuro zigera kuri 3. Akavuga ko kuba yasaba ko rusubikwa Tom kwaba ari ugutinza urubanza nkana. Ni impaka zamaze iminota 30. Ubushinjacyaha abunganira Tom Byabagamba na Tom Byabagamba ubwaho yavuze ati niba koko mutanga ubutabera bw'ukuri turasaba ko uru rubanza rwanjye rutaba kugira ngo njye kwiga dosiye. Abamwunganira Maître Gakunze Valerie yagize ati Tom Byabagamba akatiye imyaka 15. Ubushinjacyaha buri kumusabira imyaka 3 y'igifungo, ubwo bikaba 18. Ati nubwo yaba ari umunsi umwe uyisabirwa uza mu gihano hawe, nta gihano kiba gito cyoroshye. Asaba ko mu by'ukuri urubanza rutaba. Umucamanza yumvisha impande zombi, impaka zabaye ndende zitamaze igihe kirekire, ariko avuga ko urubanza rupfundikiye, ko arusubitse, ko ariko arwimuriye kuri 22 Ukwakira, ko nta yindi mpamvu Colonel Tom Byabagamba azatanga. Urubanza byanze bikunze ruzaburanwa. Twe nk'umuseke twiyemeje kubagezaho uru rubanza, tumaze imyaka yose dukurikirana uru rubanza, tuzarukurikirana kugeza igihe n'ubundi ruzapfundikirwa. Nibyo twiyemeje, tuba mu gice cy'ubutabera kandi ubutabera bwa bose. Turi hano mu nyungu rusange. Hano ni ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu karere ka Kicukiro nyine. Impamvu ariho aburanira nuko afungiye mu ifasi ya Kicukiro, afungiye muri military police, kuko aracyambaye impuzangano z'icyatsi mwayibonye, ntabwo yambaye amaroze. Niyo mpamvu aburanira hano muri uru rukiko, nuko aburanira mu ifasi ya Kicukiro. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza. Gahunda z'umuseke zo zirakomeza kandi twishimira ko mudukurikirana umunsi ku wundi. Ibikorwa byanyu ni akadasohoka kuri twebwe. Imana ibarinde mwese.